Molim. Dobar dan, profesore Popoviću. Ovde vaš urednik. Kako vam ide knjiga? Kad očekujete da će biti gotova? Pa ide, biće, nadam se, uskoro. Moram da završim još neke korekcije u nekim delovima i to je to. Mada pravo da vam kažem, osjećam se kao da vraćam neki dug koji je trebalo davno da vratim. Netrpeljivost albanske političke, intelektualne i ekonomske elite prema srpskom narodu, pogotovo u turbulentnim vremenima kao što su svetski ratovi i drugi oružani sukobi koji podrazumevaju prisustvo vojnih snaga stranih zemalja, uvek je eskalirala u otvoreni teror i zločine. Još od 1878. godine i formiranja Albanske lige, kasnije poznata kao Prva Prizrenska liga, potom u čitavom 20. veku i u prvoj deceniji 21. veka, albanska elita na Kosovu i Metohiji otvoreno je zastupala ideju stvaranja Velike Albanije i na taj način ideološki usmjerila većinu albanskog stanovništva na Kosovu i Metohiji, koje je bilo većinom ruralnog karaktera i niskog stepena obrazovanja. Nakon Aprilskog rata 1941. godine, teritorija Kosova i Metohije, sporazumom fašističke Italije i nacističke Nemačke od 23. aprila 1941. godine, podeljena je između italijanskog, nemačkog i bugarskog okupatora. Najveći deo Kosova i Metohije ostao je pod italijanskom okupacijom i anektiran je Velikoj Albaniji. Većinska albanska zajednica je okupaciju Kraljevine Jugoslavije dočekala kao oslobođenje. Na udaru terora albanskih kvislinga, ali i okupatorskih snaga, Nemaca, Italijana, Bugara, 1941. godine prvi su bili solunski dobrovoljci i kolonisti. Tokom čitavog perioda okupacije činjeni su zločini nad srpskim civilnim stanovništvom pravoslavne vere, a veliko je bilo i stradanje Srpske pravoslavne crkve. Napadani su manastiri, crkve i drugi verski objekti, kao i monaštvo i sveštenstvo. Albanski kvislinzi aktivno su učestvovali i u holokaustu nad pripadnicima malobrojne jevrejske zajednice na Kosovu i Metohiji, naročito u Prištini. Svi Srbi, koji su bili kosovski starosedeoci, proglašeni su naseljenicima, pa su Albanci po tom osnovu uz pomoć italijanskih i nemačkih službi počeli da ih proteruju u centralnu Srbiju ili da ih transportuju u koncentracione logore i logore za internaciju. Krajem juna 1942. godine u okolini Prištine ubijen je veliki broj Srba, a tokom druge polovine iste godine teror je pojačan.
Jedan od najmasovnijih zločina počinjenih nad srpskim civilnim stanovništvom dogodio se u Peći i okolini poslednjih meseci 1943. godine, neposredno nakon kapitulacije Italije. Pokolj Srba u Uroševcu i okolini sproveden je tokom septembra 1943. godine, kada je ubijeno nekoliko desetina Srba. Najveći broj zločina izvršili su pripadnici albanske kvislinške formacije pod nazivom Kosovski puk. Ovdje ima 500 godina kako živimo. I evo sad, posle okupacije, za vreme okupacije pljačkani smo 3-4 puta. Samo živu familiju smo izvukli odavde. Posle toga smo se vratili ponovo, pravili smo kuće, stvorili život. Onda, evo sad, pre 4 godine morali smo da napustimo. Ne smo imali školu za decu, da školujemo na srpskom jeziku, nego morali smo da begamo u susedno srpsko selo. Albanski kvislinzi nisu ubijali samo na Kosovu i Metohiji, već i u zapadnoj i južnoj Srbiji, na Čakuru i u Polimlju, u Rožaju i Tutinu, kao i u Deževskom srezu. Veliki zločin nad civilnim srpskim stanovništvom počinjen je u selu Velika, na planini Čakor, 28. jula 1944. godine, kada su pripadnici 21. nemačke SS divizije Skenderbeg, koji su sačinjavali albanski kvislinzi sa Kosova i Metohije, brutalno ubili najmanje 428 meštana, pretežno decu, žene i starce. Dan pre zločina na Čakoru, sa naše kosovske strane, spojile su se moja lična sudbina i velika istorijska tragedija mog naroda. Moj otac je već nekoliko godina bio pokojni, a tog dana je ubijena i moja majka Vera i moj deda Simeon, a naša kuća je spaljena. Moj stariji brat Jovan i ja nismo bili kod kuće kad se to dogodilo. Ni dan danas ne znam je li to bila sreća ili nesreća. Brata posle toga nikad više nisam video. Možda su oni isti koji su mi zapalili kuću i pobili familiju, ubili i njega. Ne znam. Srpsko i jevrejsko stanovništvo Kosova i Metohije stradalo je i u logorima i zatvorima. Najozloglašeniji bili su oni u Gnjilanu, Peći, Prištini, Uroševcu i Đakovici. Stradali su manastiri, crkve, groblja. Proterivano je, zlostavljano i ubijano sveštenstvo i monaštvo Srpske pravoslavne crkve u Samodreži, Štimlju, Sigi, Banjskoj, Crkolezu, Velikom Belaćevcu, Pomazatinu, Banji Drenici, kao i u Podujevu i Ibarskom Kolašinu. U Dubokom potoku opljačkane stara bogomolja, uništen veliki broj knjiga iz 18. i 19. veka i polomljeni svi crkveni spomenici u dvorištu crkve. Ubistva, ranjavanja, zastrašivanje, mučenja, internacije, hapšenja, prebijanja, prinudni rad, ucene, otmice, silovanja, otimanje stoke, zemlje, vinograda, šuma, kuća, trovanje bunara, rušenja, paljevine. Sve je to morao da trpi i izdrži srpski narod na Kosovu. 4 šiptara i napali su ga. On je rekao, zašto dirate stok? Oni su ga napali, oni su trojica preskočili, oborili su ga. Ja sam pretrčala da mu dam odbranu
Jedan je prišao te me tuko štapom, te mi polomio desnu ruku štapom i desnu nogu. Ja sam posle kukala i pistala. Onda je, kada je on već pritačao pola metra blizu obaljenog sina, koji su ga držali četvorica, on je kleknuo levim kolenom na njegovom stomaku, a izvadio pištolj i uporio u srce njegovo, sklonio moje, ja sam se bacila na sina, on mi sklonio donji deo tela, ostala mi je leva ruka kod njegovih gruda, on je mene ranio i njega srce ubili. Oskrnavljeni veliki broj srpskih pravoslavnih grobalja lomljenjem spomenika i krstova, a grobne parcele su preoravane. Moju majku i mog dedu sahranile su komšije. Nikog od rodbine nije bilo. A onda su sutradan neki Albanci počupali sve krstove sa našeg groblja i spalili ih na lomači. Pričaju da je neki dečak uspeo da izvuče krst koji je iščupan sa groba mog dede Simeona i da ga negde odnese. Možda je to bio Jovan? Ne znam. Istraživanja pokazuju da je između 90 i 100 hiljada Srba internirano ili proterano sa Kosova, a na njihova imanja naseljeno je isto toliko Albanaca sa Kosova i iz Albanije. Među Srbima koji su tih godina proterani sa Kosova bila je i porodica mog ujaka. Sa njima sam krenuo i ja. Prvo smo stigli do Vranja i tu smo probili oko mjesec dana, a onda smo nastavili do Beograda. O mom bratu i dalje nisam imao nikakvih vesti. Dugo sam izbjegavao da odem na Kosovo. Bio sam već u zrelim godinama kada sam prvi put otišao. Tamo više nisam imao nikog. Kad sam stigao, pokušao sam da saznam nešto o mom bratu Jovanu, ali zvaničnih dokumenata nije bilo. Ali nezvanično niko nije umeo da mi kaže bilo šta o njegovoj sudbini. Vratio sam se u Beograd sa nekim teškim osjećanjem u stomaku i nikad više nisam otišao na Kosovo. A da li ih je bilo? Bilo u Poljance, u Novo Poljance, baš u Staru Poljance nisu bili. A u Novom Poljancu je bilo? Novo Poljance jesu. Da li ih sada ima? Nema sada. Gde su otišli? Otišli da su bili. Nemačka nije bila u stanju da izdvoji dovoljan broj vojnih snaga za zaposedanje Zapadne Makedonije, Kosova, Metohije i Albanije i za borbu protiv narodno-oslobodilačkih pokreta Jugoslavije i Albanije, kao i za eventualnu odbranu albanske obale od moguće invazije angloameričkih snaga. Zato su Nemci nastojali da za saradnju pridobiju Albance. Stvorena je albanska vojska i žandarmerijska dobrovoljačka milicija, kao i kosovski puk, SS divizija Skenderbeg i neke druge vojne jedinice kao što je bataljon druge Prizrenske lige. General Milan Nedić, predsjednik ministarskog saveta u okupiranoj Srbiji, bio je protiv uključivanja albanskih žandarma i srpske državne straže u kosovski puk, ali to niko nije poštovao. Onaj teški osjećaj u stomaku nikad me više nije napustio. Nikom o njemu nisam govorio. Ali sam se celog života osjećao kao da sam nekom nešto dužan, a ne znam ni kako, ni odakle
da vratim taj dug. Dolaskom kosovskog puka u Peć povećala se opasnost za Srbe u tom gradu. Džafer Ibrahim Deva i Bajazid Boljetinac su posjetili pećkog prefekta i od njega dobili spisak sumnjivih osoba koje je trebalo uhapsiti. Nije poznato koliko je ljudi bilo evidentirano, ali je poznato da je Mehmet Gradica prve večere lično ubio 7 Srba. Dobrovoljački milicijski puk Džafera Ibrahima Deve bio je najpouzdaniji oslonac nemačkih trupa u Albaniji i na Kosovu i Metohiji. Deva je bio i predsjednik novoosnovane druge Prizrenske lige, koja je bila najznačajnija albanska kvislinška organizacija u službi Nemaca na Kosovu i Metohiji. Druga Prizrenska liga je imala značajnu ulogu u osnivanju balističke organizacije koja se borila za stvaranje velike Albanije, kojoj bi se pripojile teritorije Kosova i Metohije, dela istočne Crne Gore i zapadne Makedonije. Posle kapitulacije fašističke Italije, balisti su se stavili u službu nemačkog okupatora. A teror nad Srbima je nastavljen. U Oblasnu komisiju za istraživanje ratnih zločina počinjenih od strane okupatora i njihovih pomagača za Kosovo i Metohiju u Demokratskoj federativnoj Jugoslaviji stiglo je preko 10.000 prijava, ali za ratne zločine je optuženo samo 140 lica. Ali ja ću ja vidjeti. Ja čekam ono što moram. Čekam smrt. Ovo je sramota za Jugoslaviju, bolesne. Biju nas, tuku nas, tuku nas, Zvanični državni popis žrtava Drugog svjetskog rata utvrdio je da je na Kosovu i Metohiji stradalo 7.927 ljudi. Prema podacima Muzeja žrtava genocida, prikupljeno je ne manje od 8.063 imena žrtava. Albanske kvislinške snage na Kosovu i Metohiji su i posle sloma nacizma nastavile ilegalno da deluju, sve do 1947. godine. Čak i tad, teror nad Srbima je nastavljen. Pritajeni teror i pritisci lokalnih Albanaca nad srpskim narodom na Kosovu i Metohiji nikad nisu prestajali. A onda se desio najveći pogrom u novijoj istoriji. Posle bombardovanja i agresije NATO pakta na Srbiju, odnosno Saveznu Republiku Jugoslaviju, tokom juna 1999. godine, sa Kosova i Metohije prognano je u prisustvu međunarodnih vojnih snaga približno 250.000 Srba i drugih nealbanaca. A onda se istorija ponovila. 17. i 18. marta 2004. godine Srbi sa Kosova i Metohije su dočekali novi pogrom. Za vreme martovskog pogroma ubijeno je najmanje 27 osoba. Povređene su stotine Srba.
kao i desetine pripadnika međunarodnih snaga koji su se sukobili s lokalnim albanskim ekstremistima štiteći napadnute, njihove domove, imovinu, svetinje i spomenike. Tokom pogroma porušeno je, koliko se zna, 935 srpskih kuća i zapaljeno 35 verskih objekata, uključujući 18 spomenika kulture. Među porušenim crkvama i drevna crkva Bogorodice Ljeviške sa početka 14. veka. A prva liturgija u Bogorodici Ljeviškoj služena je tek 6 godina kasnije. Prema podacima eparhije Raško-Prizrenske, ukupan broj uništenih crkvenih objekata tokom pogroma je oko 100. Uništene su brojne svetinje, freske, ikone, crkvene relikvije, pri čemu je načinjen nenadoknadiv gubitak za kulturno nasleđe ne samo Srba, nego globalno. Teror nad Srbima je, nažalost, nastavljen i u 21. veku. A ja sam odavno izgubio svaku nadu da ću saznati šta se dogodilo sa mojim bratom Jovanom. Ima stvari koje nije lako prihvatiti. Stigao sam, Mumu. Stigao si, Jovane. Teško je objasniti kako je krst sa groba mog dede Simeona stigao do mene. To je neka druga vrsta logike koju i ne moram da razumem. Ali ono što sigurno razumem je razlog zbog čega je on ovde. Taj krst je moj dug. Zato je spašen iz vatre, zato je došao do mene. Da bi ga ja vratio na Kosovo.